entiene se wo ko kasa wo ko hu obi ade o de ate social media de be kasa enu nti no se obetunu fo a ena wa na wo du hu agba because one sure wo kan we hu a wo de be ya asem no ni say business okay ena obi ade so no obi nya ni sika de ko na no de enye wo na be kan tu no fo e de free ni kunu hu no se eno na no wo ye ena wo fa no no ni je no hu e wo sa kwanti nti bo so we be kraka po na wo kan no we no nti na obo mpa ya se nya ko so ma na binza ka bia maybe you better no say na wo ka se wo ba abonti aba kire na 24 asa bonifo wo ho a opa enyi ene dey Apostle Kwame Boateng ede ensimfo bi abetu edwa na nensem ode etu edwa na to so wode ema yankasa yenuaba ye mame eye fela makafi because this is oye mother osaso yoba ewarefo na denti a wode nensimfo yi etu eyi edwa na to so wuchima ye mame ya na fela na nsen ni ye ni suba bi a woda na die no etweye egu awarefo enemu ase adenti a picture bi afela ekokotwa ye na chese semi nude utimize aso she ina black bi kata efri ni nufu ne soro ahase ekokosi ne so sebio na himfio ho fa to eho no eho na ye mami na tade na efa na net egu enso ebebesi ne sire so kakra na wotwa emfonyi ede eto ho no na atwetwe dodo na adwen ede aba ensem no eso na wono ankasa no de mfonyi no beto ho no caption wa say you can watch but you can't touch ema nikunu anase yenua be ma medical crampo be send emojis bi ede ema na chese or supporting ne yiri de wo de beto nanso so Apostle ede ade no ankoye amfa ama no enunti wakasa ede etia na enom ne science matonsa ede aframian kasa menua bana na ama ogusuam ede afa ensemwe ehwo se enti so de ekwo obi ware a woni ne right so di ni dwuma bia na ansa na no man koti Apostle nsem odi tudwa no ebra na eba ye beto so menua ba fela makafi awie mehu pictures bi on social media enso meni na yem frɛ oba wafo a wawale a we role model ma generation and we yi wi na daate oba beto sa pictures yi ewo social media no onso ko akoye bi a me serew obetumetu fo generation efutu na yi wana wo ne ma omo no enso ani sisan the way wa ye no me ma wo ne kese pa cause we go awan fo ani mase ye na ya awan for the way wo de yo men kono enso ani sisefu na abusia for ye na ma owusu anete mensa benkum so aye ne no ebetwetwe enkomo ka me ho ene ma no akwaba oba me ho akwaba ai me jeruso bibi abokode tanya ya to me da sutu kwam oba na se de ejayo minya humpo ene ya ehene da ene ye wie ya mindi wachi ne enko sister ni bibi akwa oh yo we de ya Apostle nsema wode abetu edwa ede afa fela makafi ne picture wo twa ya wo caption ye ewo ase a chese Apostle hu ne se de wo ye no egu awarefo animu ase onia se obi eware a different rules and regulations be ebe chechire na ontimi enye de wo pe anade na wo ye dada na aba me da say wo wasem bi say na asem ko mukura me kwan na me chia too much age ahwefo supporters nya na ko bon koso nshi o mo dwuma pa o mo ye deta yichi na me ba ensem resekia she tisi ano ensem keka no like we have the information you say you hear the knowledge the wisdom no information dey ebu pa but the man me aka ne say also free obekasa ye o woni dina so bi a wode ekasa say o ye osofo maybe onim nyame asem or person nanti nyame akwan so enti no wakasa sa but fela makafi you don't know his spiritual background so ordinary media na so ordinary media and the fact say we osofo now to mind kan emu now ordinary media nche say obi a no social media bia a or ye na nyama social media bia ordinary media but hu nyame eyi ti no yes a what dey me patch na sure e better what so nyame
and I'm bosom me, but no na consume na me no. But say o ka say e futu be na ne ba eni no be hu picture no ye bia. Esi ano omo nwen sa de obi kra mpo pese ne ba ne nyimpo no onye bi. Because first and foremost, a brand no promoting. Sure. Mfoni a o twa bi to on nipa ba go na ko hwe. Nipa be bro over 1,000 10,000 and I was sharing. And he say, I dear say, I tell no ocean water. By this time, do any product water by this time on ton or your customers be brave. Make up while we need original one. So, Bonnie to us by this time. Onya contract for when your contract and Papa was share our original by this time on your contract when your contract in this kind of duty so contract so this kind of digun go to home ono so adwuma oya no okay enti wo so wo adwuma oya so for now bet na ho so wo adwuma oya ni tu dey share be kan dey say obi a de no ho okay e see wi ase wo mi enko obi asem okay wo futu obi man fine we futu no crowd dey ba fa nyansa kwan so no be obeja tum a waje atum na wo ye ne se kase chie bi as a wo bu ne for as a judgmental we fa ne sa wo ye ne sa kwan so a ene o kaseli o man for ma ko gina nkofa ye ya no pa wo ne comment na wo make ye no ase but maybe no meaning it badly or no ndo nim say so mu no e futu so o bad time dey o ba worry for the one you ho o ndo so mu asem no ka wasem o sa nkane papa mu ko nka aboni e bate kwan yo si fa kan no o say asem ka no enye boni o say wo ka asem no enye no na e ma ne ye mfom so obi trimu okay but kwan ya wo si fa kan so na wo use okay so na wo work crampa wo obi so no enne be ma asem no ayasem okay me papa say kia wasuma de kitu o se na me kan no the way me kan no say me kan say wasuma de kitu o wasuma de kitu o kia asuma de ne shama o asa bakona na me kan but we use in three phases yeah enti se wo be fa wo kwan a wo be fa so ebe dey kan na tama ogofu sure they just me no tama ogofu but them here is as mbisa because we bisa o tube un say okay baby be say you sama me okay bye dey kan dey make me say na dey o be that sure ntu na me use you no dey we am sifa kan no eti ma asem no yebufuo but the same asem na maka no sure enti wo mu so fo dwuma no se obetufo wo se bibi chia obeka but nyansa ne nimdie ambata wonsem na wo kan sa tra keka wonsem betima no prepa betima papa so na akowie bonim because me nko ade nka didi asema nka baka sasa no kan man kan bono so because oba wari for the any kwanse nka wo dance ene se wo mu adeja okay eto oba wari for the ekese o wadeja da so sa na mpo se wo baba be hu se wadeja da so sa enye according to your moral standard ni hiehu ayenya wona me asem mu no yesese sa na sifa eba no na so sa akoba ni sa wo kan no ka se fela McCaffrey wo efe obi agitum so wo fe so sesi a wa wari o na ade a wo ye hukunu ni jihu ana okay so oba be ye bia we ni ba jihu ana okay waka o asa wo be so nkan no anu waka no but the way waka no ebeto adin bia to the team so be so won nwe wo obedwe wo so anu ye so anu dey more directly but wo ba point we ka say wo wadi o wo yo wari for and wo wari for what sa judging wo what sa bunu for enti there's no way obia no say no me yem no be do so yem no be nti wo do mre yo mu be ka me dia na say de wo kra wo so we perfect okay wo dey from to ni no so no bia so ni oba pino so am sa kwan so oba yen hwe de yin fela as in say time a wo nya nware ye krampo no oye na yi dada oye o created that the brand ne dada da odi ni djuma ene otimi twamfonyi e de bebeto ho no wonya nware ye ni mfonyi ya na otwitwa e de eba wo ne bi obo ho hye ye bikini yi bi na wo ye ensuo mu picture ba ko e ba ya na chese ne nsa esisi pool no eso na wa pool to eye na onya nware ye e na wo twa sa emfonyi does it mean say obi a single na o living a life wayward no dey intimi kaba obebe ware dia yetimi yebetimi aka na because that time na o yes anyo ma nyina obi enu won mo obebe
kasaditi and say obewari enti de wuye hweniye se wo hu ya mama mechanics ade no once ye wo mabunu no dodo na ko Instagram ye ya e na wo mo e showcase wo mo hu wo share ye first equipment polo any sugar titi na wo mo showcase wo mo enioma edit wo no eno de enti mi nka jom say wo bewari wo bewu dachi bi say yo ba adenti na nipa ne enya wari ewie dia na wo ye dia eno ye wo question mark e wo ehu say your culture any your moral standard they to my mo say o my society ye wo nyame bia ye jitu okay see about society we say society it is involving a lot norms and traditions and all that nyame bi wo ha e jitu so ne point on say oba oware and osiese hu come or shatter them and listen from natural sample or worry for and no according to society no chire a sense of responsibility and the dear most no ba worry say ne kawa de bia hye nsa e say de bia no ni chi won sisi no kama say no bet me respect na me kunu so bo ade aba no e ya de e da nipa trim say ye tete ye mu no ye ko society ni say ye nanam kwa na hye asekra omo de maye maame mu nto ye maame no so enyi a omo so de tune so enti na o nyi na ma be say o ton tomato bi to o be wade wo be wade to ton tomato bi a 20 say ya de kan ye wo kwa brochira obi access what ton tomato wo say o plate ne nkro ne ba no enye da drink sure but ye ntem no kai traditions wo ntie da drink so wo ba wo sisu na wo ababe wo ni so be ware a o to o di usika na waka hu se wa to nyama kakra to plate untuma kakra ka da ntie ya de kai wo but see am wo nkofo no social media ne de count nkofo anya ni bia o mo hu se okay esi am social media no u pa ene be boa ubetime use no for business wise ubetime use no so person show you off keke and ubetime use say on so dey promote bibi enti won so mo ne sa kwa ne so no o ma fa no that advantage enti ene se wo ko ka se wo ko hu obi ade o de at social media de be ka se no nti no se be tunu fo a ene wa na wo du hu agba because one sure wo kan we hu a wo de be ya se no no say business okay ene obi ade so mo obi nya ne sika de ko na no de enye wona be ka tunu fo e de free so onya so fa so nko ade ma me wo futu na nsakra no enye no na so fo ya na apostle yi be ka fela de kwampo sanka obesesa anka wasesa enso so wakwa posti yeah picture just no mpo de towel white ene boni mu na chese cosmetics egu na ni mu a chese wo chere se eno so ye advert de man eno business or ye branding or ye pesa fine and for one gym they see an obia live ba one ne set up principles and the standards are no better only live life and me say me too me pay nudity on social media I will not tempt it no matter what advertisement contract say me because me penu me influencer me penu and I say emwa me no me nye ono so so okay I have the body my body cry they say obi ade bibi ade enya so fa so meni na e fede a say menya meni so fa so me see that e say menya me see so fa so ono so nice body to who say the body ni beti afa chi no enough money always family wa wo ba sisi a ne ba ne bani da e say ano wo tutu anamu ya na so nya foundation papa ma na ba be because ene no obi a ko ni obi a prayer man dachi e to no so who say sa kwanse no to beti abo sika no ne ba ono de no leave God to be her judge okay so now do you find or dey na dey or no so unso wa do you find unso asofudie na betime dey be kwa na so dey wajima nyame ni eni ayatembufu ono be yaten to na wo kofa o religion o believe say we Christian akwa asore kata unsie e be ka so obi so ono so ye na dey o social media so say ono no o ya tantan dey o ni be church because na bia so obi nko obi asem nti say na say o ma ya ti ase say no empempe so ye dro no obi e di ni dwuma na say obi ye bibia ye nkan e wo say ye di ye ni mum e na ehwe ye ni ye si ni ya na ebo na fine o pese untu ni fo maybe open ye na pese untu ni fo a na open yansa kwan bi aka ache na o ka che ni say edwuma a wo ye a wo nya ho fa so ni jaya mami ene na wo betimi ahwe no betimi ma ni ska o pay di
Well, 3 years, no, manska, all magic chop money, all my home magic chop money. They said once a woman she was up and so no. I won't perform with you. Omo perform. Say o chapi je beto ho, e na nukunu se na aka se nukunu imo, na nukunu make say, hey. Obebu ne mi prepare wo ha. Before anka picture ne be ba outside dia nukunu be wo na ba. Nukunu onu bu ne se nukunu wa mekasa wo wa uti nche na betu for money. To do no ete ore na se do ka bono. Oyo okay, to wa uti echi na be ka se so tisa. To how it is. Ironic. Okay. So no mo na see de nem so ogbu are for imase. Wo wa de ne me du wo hwa ebegu oyere ye bi ebegu ni imase amawa. Ono na wa de because nukunu hu no say eno na wo ye eno wo fa no nukunu ni je no hu e was akwanti so we be crack up na wo kana we no nte na obo mpa ya senya ko so ma na de nta bia maybe we kata no si na wo ka say wo ba abo nta ba kire na 24 sa bonifo wo ho a papa enyi oba fa ya final words futu awo ede ema obi bia to jani mfa ensi pia me final words kakwa me beka unti esi ano baby ya bedu ewa babom ni bia si we mu no obi anya no wadwen bi say obe live by ono angasa ne set up principles and the standard omo obi influence omo obi adwen wo fa no ana say obi tema o kan fa no ana religion bi obi wo mu embe chichire ne bi na obi abeso onye free as a bed enye ne papa mu ano but asa na akobie enti se wo ka obi asa na say obi ye bibi na ohwa de no wo ye no wonim wa wo hopen wo hu se na ba kosi na wo futo bi editu na penyansa kwan bi so efetu no ene social media so be okoposi won ma na wo ba kodina won ma bi ja futo no fo open yi a ene pen number na friend na se kon personal messenger mu na test no go fa fine wan fa wa ye wo die wie ene obi ntu obi fo wenya kuro no tunfo no wan fa so a no agya ama no e de esi wono enti kaka meka e de aka wo okay na I was here for na ama ensomodi etu eja eno no wo so wadwenche e fa dia apostle e kan e de fa fela makafui ne picture wo de beto abonten no se na wo so hu no esi e fa oye right se wo kan ye ana se nsem wo de beto eja no ha wo kan no e na wan kan ye no nti e na ama ye ntemdidi a e ba no eko ede emanasa for wadwenche no e beto eja wo tuma gh comment section na e bi mu so like videos na share all the social media platform so follow your IG page and your Twitter page so @TumaGH_ Facebook and so @TumaGH Chris Kapa enemy nana ama owusu na ne de menino ehwetwe enko dasane yebesan edi ehia ebi makam